When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Namaskar, moi Shyamolima puno apnalok mon video lo swagatam janaisu. Nunike mukhan sa chabole homoy na Shyamolima khobor kene অবস্থা বেয়া দে ভাবে কৰি আছে ভাল লাগিছে মাজে মাজে এনেকুৱা কেতিয়াবা পাব লাগে বহুত দিনৰ মূৰত পাইছো দিবলৈ হ'ল